Ok. Sad zoom malo. Zoom out ili zoom in? Zoom in, da, tako. Sad ga stiltaj ga malo. To. Sad uđi u Flight Simulator. A kud si tu u pustinju sad neku došao? Daj odi u San Francisco ili tamo. Odi na airport baš. Idem što spati simulator. Dobro. Kaj me vratio me nazad? Opet budu zanimljivi zvukovi. Ajmo sad opet. Naravno video ne bom izrezal, ništa, niti zvuk, niti sliku, ništa, sve bude tako kako bude. Kaj sad tu spodje? Ajde, uđi. Baš ti tu došao bio preko. Dobro, naravno. Ne snimam ti ja preko, tako da ne bi mislio. Sad Enter Flight Simulator, samo tu. To me pusti na zemlju. Dobro, ajde poleti. Ja, poleti ti. Poletio si zadnji put. Pa ne znam kako. Pa nekak si uspio, tu si se kroz zgradu si prošao, to se sjećam. Evo, i sad si opet kroz zgradu prošao. Ej, ovo super. Ne stane mi sve u kameru, koliko je field of view veliki. A izgleda mali, ovako kad gledaš. Da probaj sad malo looping raditi, to je, da se zavrtim u glavi. Ok, a nossa sigla tem pode ser internacional. Boa sorte. Ah, 3 de abril, 100%. Cool, imamo već prek 3 minute. Dobro. A probaj sletiti tu na... ovaj... garaž. Ovo je druga, oni... Ovo je tu desno. U zraku si. Keš, sad gore, ne, levo, sad na gore. Mislim da bu crash. Da, crash.